Somo letu la siku tutalipata katika kitabu cha Mathayo. Mathayo ni kumi na moja. Mathayo 11, tuanzie mstari wa 28. Mathayo 11 kuanzia mstari wa 28, na tuweze kusoma. Njooni kwangu ninyi nyote msubukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Na hilo ndilo neno la Mwenyezi Mungu. Asante sana. Basi nataka nichukue nafasi hii mara nyingine niwakaribishe mahali hapa Subukia, na tena niwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Nipungie tu mkono. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi njema hii ambapo Bwana ametukusanya pamoja ni nafasi ambapo twaja kwa sababu tuomboleza kifo cha mmoja wetu Evans, ambapo aliweza kuitwa na Bwana akapumzike, na baada ya kazi na mambo ambayo alikuwa anayafanya, sasa tunataka kuhimiza jamii hata tunapofanya ibada hii ya kumwaga mmoja wetu, tuahimiza jamii ya kwamba neema ya Bwana ikawatosha. Yeye aliyewaita ni mwaminifu, yeye yuwajua kwa nini kusudi katika maisha haya ya mapema vile akaweza kuita Evans na kuacha familia yake. Na kwa hivyo tujitie nguvu ndani ya Kristo, tupate neema ile itokayo juu mbinguni, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa faraja. Kwa ajili ya vile masaa yetu yamesonga, ningetaka MC akaribie, atatuletea yule ambaye ataweza kutusomea wasia ama wasifu wake marehemu, na pia wale watakaoongea na wale ambao watakaoongea, tafadhali tuseme kwa kifupi, kwa sababu tunajua masaa pia yamesonga na kuna watu watasafiri mbali. Mimi naitwa mchungaji Peter Kambo, mchungaji wa parokia hii ya Anglican katika diocese ya Nakuru, parokia ya Subukia, na pia area dean wa dinare ya Subukia, ambapo ina parokia 4 mahali hapa. Na kwa hivyo karibuni, Bwana akazidi kuwatenda mema. Asante. Tupigie mchungaji makofi kwa kutupatia ukaribisho. Na mchungaji, ningeomba sana, kwa sababu kifo ya Evans, it is a sudden death. No one expected tungekuwa siku ya leo tunampumzisha, kwa familia, kwa colleagues na pia kwa kijiji. Kwa hivyo ningeomba tukaweza kubarika kwako haria tukuhetia na ndagika uturekere, tondu andu aya urona haha aingi ao mokerio thaa 10 no riu kwagia na hitirafu cia barabara. Koguo haria tugukiria ndagika uturekere muno, tondu kone kurio gwitu no twende na tutindanie na Evans nginya ndagika ya mwisho, kana tiguo? Na koguo no nyende haria tugukiria uturekere. Gwenda kwa ndagika ino menye no utaraigua Gikuyu, chukua mkono juu. Onya otire mundu utaraigua. Very good. Koguo tugutwarithia guo. Ningwenda gwita muthomi wa rugano uria ugututhomera rugano, na etagwo Grace Mwaura. Haria uri hiuha ututhomere rugano Grace. Aya, tusaidiwe na microphone nyingine, watu wa praise team.
Sifiwe. Njĩtagwo Grace Mwaura na nĩtũgũthoma rũgano rwa Evans. Rũgano rwa mũtigairĩ Evans Kamau Mũciri. Gũciarwo mũtigairĩ Evans Kamau Mũciri aciarirwo mweri 30 mweri wa Mũgwanja 1995 itũũra-inĩ rĩa Kagoshi, Subukia constituency, Nakuru County. Nĩ aciari ake Stephen Mũciri Gatimo na Jacqueline Mũmbi Mũciri e mwana wa gatatũ. Aciaranĩirwo na Martin Gatimo Mũciri, Caroline Wanjirũ Mũciri, Catherine Jerry Mũciri na Salome Wanjirũ Mũciri. Ũnyinyi wake: Evans nĩ ateithagia aciari ake mawĩra ma mũciĩ ta kũrĩithia mahiũ na gũtaha maĩ na kũrĩma. Gĩthomo: Evans nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake cukuru-inĩ wa Moro Hill kũrĩa athomire nginya kĩrathi-inĩ kĩa 8. Kũhikania: mũtigairĩ nĩ mendanire na mwendwa wake Peris Wamoyo mwaka-inĩ wa 2021 na makĩhikania. Nĩ matanaheirwo na mwana wao Jean Mũciri Kamau. Wĩra: mũtigairĩ Evans mwaka-inĩ wa 2013 nĩ athire gwĩka kothi ya welding kinya mwaka-inĩ wa 2020. Mwaka-inĩ wa 2022 nĩ andĩkĩirwo wĩra nĩ Dama Mobile Spares nginya kũhurũka gwake. Kanitha: Evans Kamau Mũciri atwarirwo kanitha-inĩ arĩ o mwana mũnini nĩ aciari ake na akĩbatithio nĩ mũtungatĩri John Gacheka tarĩki 20 mweri wa 9 1998 na akĩingĩra gĩkundi-inĩ kĩa Brigade na akĩigĩrĩrwo moko nĩ Bishop Muchei. Kũhurũka: mũtigairĩ Evanson Kamau Mũciri kũrĩ mũthenya wa mweri 29 mweri wa Januari 2025 nĩ atũnganire na mũtino wa barabara nene ya Thika Super Highway na akĩhurũka. Arahurũkire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 30. Nĩ Mwathani waheanire Evanson na nowe wacokera kũmũiyĩra. Rĩĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Amen. Asante, tupigie makofi. Haya. Nimeambiwa na mchungaji kwamba kuna watu pia wengi ambao hawasikii lugha ya Kikuyu na kwa hivyo ndaenda nikichanganya. All said and done, nataka ndio tuweze kuingia katika speeches. I would like to recognize in our midst we have a great soul among us na ni muibaji, tunampenda sana. We want to harmonize the mood ndio tuweze kuingia. DJ Sonny M, twende kazi. Karibu sana Miriam wa mdogo. Tupatie volume. DJ Sonny M on the 1 and 2. Hallelujah. Tusimame. Sifu Bwana. Yeye ni Mungu kila wakati.
makoma igende haraya Musagire rwaro-inĩ rwa ihiga. Wapi kelele kwa Yesu? Niko mwenera hicho. Ona Matthew ciaragĩrwo ruo-inĩ, nĩ ruo rũgemetie ngũmbĩ yakwa. Ngeretio ndanahabu nĩnĩmbĩ-inĩ, kĩrathimo gĩakwo nĩ thogorete. Mũrũgamio waku nĩakwenda, wasigimana nĩũtuĩka mũtheri. Makinya makwa maigĩte haraya, mũhũcagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Wapi kelele kwa Yesu? Piga makofi vizuri. Oe wathĩkagĩrwo nĩ rũhuho, rĩrĩa ngũiguage na njanĩkage. Nawe ũkĩnyumĩrĩrie mũnyaka-inĩ, ũkĩrekage gwĩkagwo gĩtĩĩka. Mũrũgamio waku nĩakwenda, wasigimana nĩũtuĩka mũtheri. Makinya makwa maigĩte haraya, mũhũcagĩre rwaro-inĩ rwa ihiga. Wapi kelele kwa Yesu? Ona uguo. Ni wako Yesu. Ndingĩrĩ ũndũ ũngĩtiga ngwĩhokire, ndingĩrĩ ũndũ ũngĩtiga ngwetereire, tondũ wĩhoko nĩ wĩhokekaga, wamumbatũrĩra tha nĩ ndũigania. Mũrũgamio waku nĩakwenda, wasigimana nĩũtuĩka mũtheri. Makinya makwa maige haraya, Wapi kelele kwa Yesu? rwa ihiga. Wapi makofi ya Miriam, tumpigie makofi. Asante sana, asante sana. Ndĩrenda twarĩrio nĩ family na mũndũ ũrĩa ũkwaria on behalf ya family. Twĩna andũ erĩ na ngũmũgayania ndagĩka igĩrĩ, so it will be a minute.